الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Menguripnu Allah subhanahu wa ta'ala tanu dan tanu kasih tanu mapapada lemimantu saging kaya ulan-ulan ang Muharram na pedesam nya kapi-api agalebak akailangan akapamakutan tanu nagiang koto akapuasay si ku Ashurah. Diang kana nakapuasay si ku Ashurah na Amiroden Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Ayakon na taralbi makalalabi apuasa ku orian ukapamuasa itanu si kulan-ulan Ramadan na sukapuasay ku ulan-ulan wallah asaslaan agyanan so Muharram. Mangurip nu Allah ginan so Alongan apya kalidas wallah. So Nabi Musa alaihi salam nagusubanu Israel si ikum ngaridu iran. Napya muasana Musa alaihi salam naguani ang makatalingo mas Rasul sallallahu alaihi wasallam si isa Madinah namya umanian sa mga Yahud adiranan di sila-silaan diranan di pamuasaan na amyalu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas taral bitanu akapamuasa itanurun adi siya to ang mga Yahud nagyutoy sabab apya muasaan na Rasul na ini suguyan agyang koto akapamuasa itanurun mangbu na ayabala sagyang kanan akapusa itanu sagyang kanan yaumu Ashurah na imrilar kitanu Allah subhanahu wa ta'ala sumiyan dusa tanu si ko saragun amipos teloti man ukit akapumuasa itanu sagyang kanan ayaw mo Ashura. Paganayro na ukit nagyang ko tapusan ka agyang ko tatlo gawi suy kasiyaw suy kasapulo suy kasapula guisa ginang ko ni imiyak kalala ibalas o di nataralbi ay kadua ukit yan o di nabuntal yan napusan ka suy kasiyaw nagusuy kasapulo o di nasuy kasapulo aguso ikasapulo guisa nagina na mapiap nanan ugay na uditanon kega giyang kana dua ti manaukit na apya buya kaya pusaan tanu nagyang ko to ikasapulo si iku Muharram agina sa pembetuan sa yaum Ashura mapangnin tanu si iku Allah adna siabut tanu sagyang kaya miya pamagusay tanu saya baluin tanu wallah apa makinagsang ko mga pipiya katiro na pugunutaniran agyang ko to ang mga pipiyaon wa ila huna aktafi bihadal qadar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.